Namaste, dear divine souls. Welcome to my channel, Divine Roshni. I'm going to transmit a light language for healing bullying trauma. Yana turusana shimya madrasana kamya modro sutamata modro sohumyam tamata modro rahana seti yamahakanti miyana ratamata miyama ratama siyan tamata rotama rakum torayana shunyam tamata rokunti himyamata romashutamata ramhoromara natiri maradorona sitamata kayana sutamata kayana myana sumya matre sentimita matre se Shitamiata rumako, tanmatare timata ko, centimeter ko, and the matako centimeter and sitamata yamtama, ramtimitira sati, intamata sati, rakantimita sati, mohana shintimita mohana, rentamata mohana, mohaneta kanti, sitamata kanti, hana, simia matre, sitamata matre, yumtamata matre, kimia motra, centimeter matre, kimia motra. Kimia motra rasana, shimia matra rasana, symptomata rosna, kimia motra, can centimeter motra, kiam haso symptomata, yumhorantimata, yumtama santimita, yumtamata kana, yumtamata kinato, rosentamata kinato, mahani, yumtamata kinato, makan centimeter kinato, yumtamata kinato mohana setamata, mohana rutamata, mohana simia matre, sutamata matre, kimia mata matre, detemtamata matre, hamtumoto meter, setamata meter, daruyana, temtamata, retaricana, hasuntamata ricana, kayumtamata ricana, hamtumeter. Misana the Kanti, Resim the Mata Kanti, Hayama the Mata Kanti, Hayamashum Yam the Mata, Hayamarasanik in the Mata, Yamakam Yamotra, Satamata Motra, in the Mata Motra, Rakamsu, Sasanta Mata, Rakamsu, Rosham the Mata, Rakan, centimeter, Rakawatamio, Watimia to Raka Hasena, Shusham the Mata, Rakini, Yum the Mata Rasna Santum the Mata Kono Homtumata Raka Hasitimo, Hashim Timito Kontamaha, Contimeter Rakantum Hateraha, Sayam Tum Hatokoso, and Centimeter Kosho, Rasem Tum Hatokono, Hayam Tum Hatakana, Symptom Hatakana, Hayam Tum Hatakana. Thank you, Divine, and thank you all.